about too much Jesus. Asa e de ahye mu bio. Ade ba kwa mpesa o yema misisi ansa ne abo ewura stories ni mu ene se obe subscribe na wa share na wa ja comment no e comment section ho ne ya kenkan e de ama se ne da mo ye no mo de ba ya kenkan inti mo share na views na nkosoro no na program na ye de so ati ase ha na ensembiare ka se bibi so ni na ni bibi so because mo ya mo de ne so ye de na e konenim sa ena so foforo aba beto abonte ante se we dey anu ade won se nyina no se say no stories ye ni di akire kese November 4th abato a e ba be koso no eno ntinu obi ye na afamu de candidates no obi ye na afamu de se obenya aba no no so atimi abetina adwana so yewra Kennedy wo hene Agyapong ene yewra Dr. Mahamudu Baumia ena se omumie no na ye ne duo machi a ye hu se we na befa anase we na befa anase we na befa obi ane na dwetire well amanfo se Kennedy ena e was so befa se na be obetimi aboma mpuntu etimi akoso ebi se Kennedy befa na no ya enti no wo mwa mpuntu mba obi so se oye businessman enti on follow ni business trend no essence obeba no the presidency aba abeka ho obi so se Dr. Baumia ene betimi aboa ema ye oman no yetimi akoye ni isanse ono so no owani so ade hunu bebre ewo edemo oman no so de ne sen fa comment no ebra na ye beken kan ede ama kama pa se ne etie me pa cha sisi ai no yewra Kennedy wo hene Agyapong na watie simu anten so no na se mo ne beto da se wa firi oman kronkron Ghana mu ya wetu kwan ekobroni ma so ba sisi ai de waba oman kronkron Ghana mu no ba ye no so no wa masa keke esanse o pe presidency ni ntino o yen sentre ni bi ene the video bi abeto abonten a chese o ya doye na doye na wo ye no mempese me de ma no keke be kan sa me pese be kwa kohwe video ni ye ya de ni ehu ne yewra Kennedy o hene Agyapong honorable ye kohwe video ni mra sisi Martina so many years no be am one say o me papa ada bo ka Agyapong ada se wa de kesi awaye me me susuda so betini abaye ade pepe siri ama me sister
This is what as this coming. That's the other end of what Papa Abachan check a seat. I'm on the sky, I'm a cry, you should ask me. I dare I and Yamishan, then I say, Hey, a radin coupon. Can no hina Japan. What my home agreement. Can no hina Japan. What man is so at that time. Minim say adofo ne Ghana fo amohwe video wi. Won so usu. Na adoye we die. Gise Nyankopon. Echinu na 2016 wedi kan ahye Nana Akufo Addo nkomo se Nana Akufo Addo ba be president. Ama Nana Addo ekọ na asori emode ni si na konya so a 2016 na mpa Nana Addo ebe president. Je ne ni sema wo kan amanfo so ewe ho se asema wo kan ebebem ana se entimi emmem. Je ni kan na enkotie ni nkomhye wo share July 2022 ni mra ba Dr. Baumia de enso so a waka na nsen etwago media no so a chese watutu bia ma no Dr. Baumia no eno so ni akotie eno so yenko ne yenko hwe kan Japan de ne mra ba ni ato aso. De nyame yi kyerem na no den. Jesus. Ano den papa. Ezra 94.1 FM. Na kasa na yade ehu. Ana me nhyam kom kwa. Me sam kom ano den. If you me kom say no, me say nipa be so de so betia. Progressive people rise against it. Me ho kyerem. Unless I have a greater spirit. We me asem bi e ba no pay. No. Canada Japan obey president. I'm telling you people. Come make sure Canada Japan. And no purpose na me catch Ghana. Telling Ghanaians Canada Japan is going to be a yeah, radical to someone. You'll be sad. To leave humanizing aside. Yes. I was here for NT Akwa video no and we said yeah, honorable Kennedy or Agyapong or ya bro ye mama for any j arehwa for any theater tell ni su ni ade de o. Apana yade. But also we rent trewo ho NSA. Fabra comment section ho na be kenkan e de ama. I had too much GH message subscribe share na fa comment ne bra na be kenkan e de ama. Enyame kwa na me wa ha me ne onmonyamfo a Awurade Onyankopon agene tata de na be du fi ha e na be hwehwe nkomo. Yenko ene yenkoma honorable akwaba. Honorable Ben Bruce open me akwaba. Yeah. Patronate say. Oh, I don't be a PS until you danyamiase. Yeah, da ya was. You be a manyan say. Any move. Yeah, asidani de manyame. Okay. Yeah, the radiation so. Ya hwe video na we send you Kennedy. Na ni abere a chese o free na kumem yado yesei. Video we so say. Me charity for ne ye damasese de bia mo hwe. Obi be ka say because of person the president. Yeah. But me dey answer na me hono. Me hono say nipa or big hearts. Say be ohun obi a oni bia na no mo because okay I say why adwuma bebre da we taxi da why adwuma bebre nti onim senia abrabo no obra tie na going forward no em say enye and say na say yedisi okay as a nation say nya policy for ebimu asabe omon sentiment so omano say timi etoto nhye na su obi aso na sabe enye obi no ba be yibia ma obi ba when the national policy wo ha obi o kepo no che say ahe me sure say yete as gracia ni mo half na ye de yes ye de half eko omo ye friend say kidney for okay kidney for no dialysis for no ha ni ate half nso abre wo mo abubu half for no nya me be share politicians no into amonya no as a matter of urgency because Accra sabe obi oni baby obefan eya. You see the devil finds work for somebody who has no work. Into momia and sometimes it's not lazy. And man even be ni ho. Ghana dey lazy o. Eduma ni bi ni ho. Enti akopreko nyame ka ho nyame ntonkwam. Nyame ehwe se nya wayama obi a sabe oni bi sana nyame be yama. Okay. Je we no send na woka so omonye policy bisa no. Thank you. Nti so omonye policy bisa na no be boa mboma say. Of course. Say minim say ebia medidem. Ebi mo hon ma adwuma o. Obi o ayamfa ho no. O factory bi mu e na
BBA no, but most of the factories no, especially omo factory hand for no, omo nya BBA film, ubra webra kwa, ebi mo say twitwa mo tifie. Enye omo fault. Mami say sane de wo na, enye sebe senior tie. Debi asa makwa me kan say, senior wo tie no, da wunya mi ase. Na wo hu obi a otesan so a, hu say anka enye adum bi so so a, ka wo na ka te femo. Because sebe obia ontusu ne maame ontusu ne papa ontusu ekrokro ofim enyame ene ne hyehye nti wanya bia ma osanso obi so onso say enka back to road ministries no one say na nko mo de na favor am kase ye to no. Thank you and na anopa na make and na make say road we no ka cha mi nti omo yi fi ho a mintimi nya reason bia fa ma because enya ade ya planning ye enya ade nyansa bia wom eno ade se obi koda ye no se o ye pese Ghana fo hu se ye bi nti eyi roto ifi ho adwin bia ni because some kofo no onim so omkot na fie obi o 1 year and 2 years ni ye tualeka yeah and these people are omo ntimi nkomba de bia nti obi nya hyehyem se mo nkota na keye identity sister nti hyehyem bi o aye ya human face kakra what I say roto nukra na ya automation bi na be ya yenya ntem na revenue na ya lusu de ya ma road minister no ntuaka the video we better abante no obi kan say you say ono ho ne say nka we emfaso ni so say Kennedy be because ono no o hwe be bia ne kasa ya kwa kodu ne nioma wa ye twem ne nioma wa ye na nka we kura ho hia so be oh enyo no twa video no o hwe ni ye enyo no twa video no okay obi say planting oh no video no ka na sheki enya professional camera okay oni maduma nim pa send am no ye nim mu a video enya plan yeah ebi wo ha na ono no ko omo gina e won say obi akwa phone etwa we tie bia me kwakwa ma de ebi kwa no twam keko no hu no na en mobo ebi okokoto we cha de by say mama found them menya sure say a populist act e ya de otaye we nye ade bi abeka say enena Kennedy Agyapong oye ohwe nkofo bebre ekofo bebre kwa no omko gemwa ebi mu school fees ebi bebre ebi kwa kokoare ya omko no wo si anware utimi kwa no ada sedara me sheda sabe kana mala wo so anware oh ware de me ware mo me ware yeah possible okay Kennedy sense me ya sofo bi so e de enkomse bia babetum na sofui ya hwe the history a na say somewhere 2020 mo enkomse bi bae surprise na ya babeto aba no say his excellency Nana Danko Akufo-Addo ebedi president no ema Nana Danko Akufo-Addo konente mo de netina na kunya so emprensa ema ebemusa say Nana Danko Akufo-Addo ebedi president sisi no dem kom sha foforo so aba beto abonten na ode bai no say Kennedy or Agyapong and the president but ode ayi bi ka ho o say e bia ne botai and say o say I just said Kennedy ya the one I just say ujai masem e hono question mark o na say Kennedy ya masem wana mama bia ya masem me kwa mitie mi ya masem obi ya masem me de me nyama ko pe ma utimi ngonkoware obama bia ko ba yenko ba me be masem o me ka he ala tiro so say I just okofa akunya bi ba akunya bi eba na akunya na okaye no I just say yan ka say ikuti o video ni enti enkohwe video ni mra say osofo na eto na no mutu e kan nsem enkohwe video ni mra say ye meto aso na kasa na yade ehu ena me nhyam kom kwa me sam kom anu odin if you me kom say no me say nipa be so so betia progressive people rise against me ho cham unless I have a greater spirit we me say be eba no pay no Kennedy Agyapong obey president I'm telling you people come me chum say Kennedy Agyapong I'm not purpose na me catch Ghana telling Ghanaians Kennedy Agyapong is going to be a radical to someone. You'll be sad. To leave humanizing aside. Yes, if only. I'm telling you. Yes. God bless you.
2020 na me so here Jesus na nkrofo bi ntimase can here Jesus na radical bi sa na me say no mintimi nya financial minister obapa on fam na me nya monitor amen financial monitor na de me hu say obi diska ni ye be bu ni paso you will beat people me can who want to use some yes can be akakam bi ye beje take it back come amen can you ready amen na krobi amofra no baby me bapani ko secondary school for say abri I can't hear me. I'm not just a prophet me no different keke ko hu him go to abri and see the queen mama ama konya na fa konya no bere na me fa transform pranso amen Canada Japan because only no be a osumo man no he's right for we haven't seen somebody ye who will be a party some other party never Sandy Pani here no. We need such people. And yes, my better can gaga. I'm a prophet of God. Ready for. And I'm in some common now. Yes. Come. Amen. Don't sleep over my prophecy. And then the bed platform so or cock and palm and then the back. Amen. Because you see kaka come a good one and yama eh. On to me. Can't take. Mekasa na ya de ehu na me nhyam kom kwa me sam kom anu odin if you me kom say no me say nipa be so de so betia prophecies people rise against this me ho mo cham unless I have a greater spirit we me say be e ba no pay no Canada Japan obey president I'm telling you people come me tell me say Canada Japan I'm not purpose na me catch Ghana telling Ghanaians Canada Japan is going to be a radical to someone you'll be sir to leave humanizing aside yes if only I'm telling you yes God bless you 2020 na me so here Jesus na nkrofo bi ntimase can here Jesus na radical bi sa na me say no mintimi nya financial minister obapa on fam na me nya monitor amen financial monitor na de me hu say obi diska ni ye be bu ni paso you will beat people me can who want to use some yes can be akakam bi ye beje take it back come amen can you ready amen na krobi amofra no baby me bapani ko secondary school for say abri I can't hear me. I'm not just a prophet me no different keke ko hu him go to abri and see the queen mama ama konya na fa konya no bere na me fa transform pranso amen Canada Japan because only no be a osumo man no he's right for we haven't seen somebody ye who will be a party some other party never Sandy Pani here no we need such people and yes my better can gaga I'm a prophet of God ready for and I'm in some common now yes come amen don't sleep over my prophecy and then the bed platform so or cock and palm and then the back amen because you see kaka come a good one yeah so and come say no bana e basa that we I say wa ma bona no so bosu enye my babo nyame kasa no wakasa nyame okasa na wakasa menso mention community manen kwai 3 days ago ina nyame edeken okay isi akunya no so and answer na me chema hinta sema so for ne kai okay Kwame Nkrumah okosi pediase lodge e we bri enye sese na adwemu no u probi a oye spiritual pa e Kwame Nkrumah o sha Kwame Nkrumah bet na ya baba wono no omo hye nkoma sa na e wono ensuo bi wo mukuro ensuo no na de bufu a Kwame Nkrumah no ni ensuo ne kasa na ensuo na edi sa history mu nim mo so ya na wona Dubai na mko ko hanya as I say mami can be sure Ghana should get ready we should get excited ni aso for the kind no me shebu kena say Kennedy Agyapong is going to be the next president of the Republic of Ghana whether they like it or not what did it be 2016 208 ya mo fi ho no bia say Akufo-Addo be wini me so ma me pen catch Akufo-Addo say unwini 2016 was see omo enwe Kentema nchini Kentema you win 2016 o hwe dia me course o dey say Akufo-Addo go wini the chairman e betray no the general secretary betray no party ni man kasa na so omo pen no
What did I say? Now, John Mahama, so about first term or pray for second term. Obian so be Obia the transfer or double. Yeah. But Nyame Chresa or Nyame. Or my Bibia Kutia John Mahama. Emma, for the first time, president opposition to me, we need certain president by over 1 million votes. I know that Chesa Nyame. It's your neck. Obeka so Bray, Yamaska, Yamamiska, Nyamina Mamiska, Nippon to be Mamiska. Me say. Ken Agyapong Akupreko will be the next president of the Republic of Ghana come 2025 7th January markets. I can be. Yeah, so mobile say and come say anymore. Yeah, first off and come say. Or can I say you say and your mammy, you know, any bit me a sinner. Aye. Yeah, a mass one and a two. I just say or cofa a kunyani free a breed or corner or kuhu grandmother no hemano or no didn't tell kunyabi no de ba no the national prenson as an asan comes away to me. Internet says why I and comes in to me. And yes, sir, and comes in the because as some not made a Yana Mati and Anna before day video no mean maybe a video in the call. Okay. Share Mamika be show since 1992 till now. Okay. We at a most perfume Ghana president Bia Pema. Ghana president Bia Pema. Okay. Na mami cho ni ti abema o bema e se ye bobo. Adintra. Sha. Bema o bema unim sikape. Bema o nya masem no unim sikape. Dineza se bema bia ye ma. Of course, we ye masem a de bia no waso ehye. Wo hweska. Enti mapede e na bema bia pema. Sanya boy. Bema bia. Bema bia pema pop kwa pema. Wo bia pema. O se ma ge ya. Enti anu de but mama cho a breed here. Yeah, quite. Ya fra baby people so high. Onimo. E ya breed. Okay. Everyone onim tumi a wa breed a. Kade bia nke ba kwasa ho. Okay. Me say kwa me nkroma onim yenti osi peduase lodge wa breed. Okay. Ohima na kunya na o se onkwatena so impression no. Onkojemra no. Esigre enye se onkwatena so abedi president keke o. Obedi president and the president na beko yi. Tinese bibi tetri. Of course. Eya ya Christopher yesi munsa. Trust me. Insa go e Bible mu. Jacob ogunsa. Buona odu wono ni nyame tentamie no. Owie no senso di gunsa. Wo. Solomon gunsa. Uko baby na e Christo ni a na wo se wa benya. Wo du wono na se wanchia ahohom na wo na untimi nya adwuma. Oti na me grase. Enti we no sofon onim de no akosunsumu wiase mahu ni eba besi na me so mefo ade so. Send your kind no pepepe. Na Kennedy say na Emba na na okana. Emba de no ma. Me se one emba ba. Na dabi Kennedy bra wa boy. Na se Kennedy bra ma. Na there's a problem. Kennedy bra wa boy. See they die over 230. Na Kennedy say me ba pay ba ko a. Then we have a problem. So what did I make I say? You can say Kennedy sika bebrebe na oba ba ko bedi. But Kennedy or you be or straightforward. I say obia me no abenat no mi sit down ma. Sabe ne money ni na ma me no want to sit down obia. It means that you are responsible. You want money bi wo ha or no that on you you are menje. Kennedy ti sa. And kola wa wu nyina wa show to the highest level. We sit down am obia or say me a cha the jabade da. Me be bia obi. It means what or you responsible father. Okay. It's the person no. And then I would on my share say usuro. Es usuro. One says so for no odi for na kasa no kasa no say ono ne de on pay a financial secretary sem because onim say on timi mehiska na so. It no as one man or director say na be ama bo beti man de abem. Intina say Kennedy be so I say or best sane o memu ana say ne parliamentarians will be here free one ancestor now one or shall be maintain. Me dear, me basa and come president. Politician be to me mammy government. Me young because omu ni o mine ho do.
me you otwe anwe adowa omo nyina ni o man no do ye hia kofo a sebe omo abobra ni bida hwe obi o ho a wabobra ni ohia ne se obesom ne man obi ti se despite enye book asem na make o me ka se Minister of Business Development now the despite at one onim senior you started project on the ground near push it to the top enye book na make o ti na make enye book na make we are straightforward onim say dey push we top sa ni pa we wa bobra wi o ya na scale fa nyare COVID-19 onu kwa yi the bottom $100,000 no $100,000 any chain o yes ka nyare o you say seconds o mo bobra ye wa titiri wo o man mo a o hwe o educational background any baby o mo du na e achievement o go school na sabi o ko nya adwuma kese na wo nya ska nya achievement ba uni ewiase se bibia kuntia na wetimi afam na wetimi making no and na me hu a me say you have achieved something in life obi said despite from shoemaker school you are going to actually or sit down the brought for tiare despite until I say the tour no what I say obia but and na share in for one plum graduates PhD one plum it means that only send ya kura niama and you was sad about we be wo man and the politicians are comedy or the oba be ya or my scan me pobia why be that some of we or form as cabinet ministers now no mugumaya or mind by coso yes serious one by no for business acumen people or more or my yebida and do my waiting because omuna or my shell nitia or my juman intimate multinational and do my to mean co and trenco we have a challenge on the mother child na seven and do my back mienu etimi breaking the national frontier na international Ghana di yes some of one some cover and yet 2x4 minister of we say a year as tourism attraction why do you so asemo abusia for eti Kennedy wa hene Japan honorable eye adoya okoye wa bonten o mama me bubuani so sebi na ode ne si na kunya otimo se ohun no and no tray mukoye okoto ade no thank you the buy thank you e bra na nsu to yeah eno na ese kan wasem say owotima emanipa because most of your V8 ministers no ohun chia opo Kennedy enye na all start adoye kwani kurom na ko bisabe waya adoye de da ba oni se wo be hu nua na wanya temama no eno na nyame ehwe so hyirawo maame na se no ka wote wose matena ha obia fi me sa sem we eno bi ko ka kire Yesu o ka kire no no se sorry thank you and your biblical prophecy asiawie ni o ye na maame ne ka ye no and na Kennedy nyame aka kire se me do WhatsApp nya na so de da I don't care what people will say me care about the physical things that people are doing. When God speaks, nothing changes it. And that's what we are talking about. Adia Kennedy, walking kind Hill chapter 29, Bible may tell us, say, he will know any friend, a bubua for 9, a quarter for 1 sat. Thank you. Tiana Kennedy Pessoy, where we enter a man. But also one commission. I commission the ability. Obiara I but and this will be an idea. And then me come say buy. So for no na me man hwe din no. O say baumia e betimi afa intini. I no do so betimi afa me nka so betimi o. Me say come January 7, 2025. Nipa obeso sword of Ghana nim no. E be Kennedy Agyapong. Obi afa market baby a. I no do say baumia o. O say obetimi me nka so betimi. Ono de befa me na me catch Kennedy Kennedy me catch ready okay but man so dey babo man e babo man no me hia me no man e babo obi adin say because discipline except bakure mu okay niam e koso except bakure mu police ni gina
on hwe bibia bo ana obisa say kakra be fa me nsase ana sadi na has stop asema okay dan na ye de ka bi na ka na ye kia ni bi ye hu police ni be o se uni aba o ye me den me ya lese me la me show aso wo ka wo twem abaza na so ye ni ma no aha ya o se enyo ma wo mpo e na wo kwa be na o be ba na de o be enti wo asawo ye mentality nti wan hwepo se niema na ekura no e die na hyem bibi boni wo thank you me see that brother of US by na me no airport no yo hene odu wa oh na no police knew na o is na no wan hwe ka ni say die na wom say die na wom na no sa na ekoi wenim bi ese sakyo choma Ghana ye ya ma twa na ni abai ma e ma de ye o hwe edu ba bi no Yesu o twe ma no asori straight na kwafo ni nienti a Yesu twe ma wo asori da ni no Satan na asori nti se ene se ne ete no o twe ma den na Yesu twe ma na asori no obi aye straight up na bibia da na kwem sa ma bi na e be bo Ghana o tanechi o tanechi wo ye rough ye be chi wo abo ya fa kokot umu de anwa wi ni Oze Kennedy ne ka se mo no akwakọ ese odi mpuntu ba osan peso man no so edi ye ni ade ese no ade ba akwa Ghana mitimu se hayen kese eye efi efi eni tine so efi ni kro no eni ketase ne kro no drimu die no die kan pro ye ni kan no ni ayo ga Kennedy abebo ma no ma bebo ai aso fo agina benkum ai ni ebo ma ko o ye rough ye bebo me de minyi bio ani ye straight abuja fo eti Kennedy wa hene Agyapong honorable na do ya okoye ye e wo monten so se o mama mi so efri efom e de mi si akunwemo wheelchair mu eno ene beto abonten a ebinom eyara ho na so be ne de osama no sika pudu se onfanto ne ho na maame na se ma okaye no ya o se matena ha mfie bebre enye se sika vo hu no anya se obi hu no amafo hu no pa na so obi amfi no na so ene de Erade yi ne bofo ama no eye yewra honorable Kennedy wa hene Agyapong ama na ba bebo na no ka nyina se erade wo nhira no nya ne kese no ho enkomo ne atwetwe afi nso ene ya video bi aba beto abonten video we de ehu eya ne ni senka executives ne ko meeting a na nka mo meeting ni bia na nka feedback ana se bibia o no ye ho but we de meeting nansi no ye hu ya blows akakraka o ona bonyeezi o edu ba bia sa na sai yenko hwe video ne mra ye ba nya video nkomo yenko mra Who is being biased? NDC national executive. NDC national executive. They are being biased. NDC National Party executives
There's a twetwe omoko ye fa amanyoko ne ho se o mbehwe se enwoma betimi atototo yi no eno na akwa wie enkonya payapa yem ene ntokwa ene ekohwe video ne ba na we de ehu mentimi nka won se bebre nti no mekọ honorable nchen na ense ba ho mienu a honorable wo no o de atoja because ene ye bre ni sa yense de ni bresa honorable video ni ni ye kukuru poli ni ya beso we na so beso mdika na so mpacho ene women's breast awareness day no bra unum nufo ya kona kona nufo uni nufo so no ma he oba bia be ma bia hia no so be no ma nanom ene no bra day eye so oba bia hia bra wo yire hia bra ma ni ene ukofi anu mo yire nufo eno na pesa mika you see baby a ye sika won to pass na koso asewo ana se na mika no nti da ene omo hwe mi nyina anim no bra day e ma ni nyina omo na mo bi a hia bra etu hia bia utimi hwe na asema me no nufu kakra kwa ya mpo se e ma no omo be breast cancer omo be so nya breast cancer omo ma no nufu no sana experts ne kan nyam na meka me say wo si abo ma se ya ye ko to kwase ya na se sikadie na e ba so Ghana kai fa ne ko me wo me idea wo idea sa wo nyimi dia ntuma enye to kwa ne ko kasa ne de ka sa de we ku asesam sa de we enye se ye sososo wa ka se enye ade a eye fe egu Ghana ni mase se ye party ni amani akuse ade we eso bia wo condemn whether we NDC ni we MPP ni o eso condemn ye nyina ye start say condemn sa nyama we a o mejai say to asem because enye fe o papa akunya ni edi sika to e no o papa o wia na mo ba be mo be wia Ghana sika dia so ata say ti Ghana nda bia na ejira fa ko we ye ngwase video na me me Ghana ni ti we no me hu anya me fe anopa de na na me fe obi dia ode beto a wanti o say MPP dia omo they go for the shoes not the chest. And the MPP for the if you misunderstanding be ba omo de Accra na ngaza no e no mo call mo so na nyankunya enye whether uko Accra o whether uko for chess o violence enye adia ese so yeah kro bia o mani bia omo nim de no omo fa violence nya adwuma uko abrochira ye to aba ye sakiu uko anu ato na akọ obi kura ntie biem because omani abie sa hono na ese yedu enye sebe de bia na ese ye boye nse moa ye nya moa sa nyama we engwase we need to stop it we need to stop it ampa and abusiafo I too much gh and some why general home na him na esa wo mai mo ene de beso mo no na ya twetwe emo enkomo me say asemo ese ne entokwa we no e course no akwa eti se ne entiasie na anya adwuma ene course enti ade afutuo kakra de mabusuafo ne se monhwe na bibiba na misunderstanding biba empenye se asembia ba ye dia no na eka na nya kuma nya di hwedwam enti se bibi sa ba monhwe na mo ho se nya mo besi a mbesom na makura na yefe esense mo de beba beto abontina ene we ye pra we no na se mo ye se ye beden ye de kunya na mama mo betimi ahwe obi agrant we hwe Ghana so I just Kennedy pe ade Kennedy pe ai center doctor ba mi aso hodwo enya ahonjo no ye po obi obetimi ahwe Ghana so emri ya ye wo mu mre na ye wo na nyu enya kra awie mu nya ye nya obi na wanso Ghana mu obi asabi nyame de na ahye ne sa oba beso Ghana mu hwe David ba akonya ne so no na Ghana ete say Ghana time we yawo David no be straighting Israel for akonya mom na oye war man oye violent man onu no timi straighting here na nya ene a ye pe bibi a identity kan so I say so we need to be very 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 careful where our camp go e come wrong place I be better papa opani bi dia se bi betu dwa me pese me boni din o se se I to say driver ni mate e twika na driver no entimi twika ni yie
must yan farmer mate na driver point me and quicker ni ya mate bait me atwini no kasa fa his excellency na nado dan ko Akufo-Addo any doctor Bawumia ho and as say na nado antimi antwa o ne ni mi no e den e chese Dr. Bawumia un say the same mistake o atamazu ye ni afo say jomama obetimi aruli oba ekoto dum so adwuma nyina agu ye the same mistake bi na say be say yesagwa bi mo second mistake but say Kennedy so NDP and yes so oni abemu on the cabinet ideas no one omo stroke classes o make ideas no na oni nti omo be so omo ba so be chi bebregu enu tro be so mba no ba ye beba ye ba so ye be chi ni ba mo fa akua na mai okay say o be chi amanfo a sa je say bi o asesa constitution no constitution ye be say no the first thing ba ye wia court no ye be ma CJ no real power your friend say prosecutor special prosecutor your man power yes idea back on Ghana maintenance your parliament privileges committee or BBB committee you dey go for banomuka come area no I say more power so do I say it me chill obi to Becca I have chopped the money I'm sorry no sorry call hey na Ghana say I mo sorry call obeti I say then go and reconcile onko reconcile dey oba ona nka uwie ane do ato nsawoma kofo be jai sikadi and no na pese Ghana ye no ye bomma no ama bon de ma bon de me no konto abano abane be to kakra ba di ba kakra kan bra it's time to change Ghana ya bread hey Ghana for ya bro ya bread because we share sika politicians head deeper still omu dia omu nim se Ghana bi wo ho sebe ye be wo nkola bi a heritage fund no so say kofo na di ya discard ya re lithium sika no ya kwaje hare se Ghana ye ni re ya mpre ya dachi a e be di e dokrokwa madam for bi kan se mi o se Ghana ye ko besian ba omu cheska no wiem ansa na esifom kan ka de wiem ka de say ya chance na yakobosia no bo chance na yakobosia omo chance na yakobosia Rafa enyo but IMF say omo congratulate na nado dan ko Akufo-Addo say iska obeje ye no wetimi dia ibi o me IMF there en come answer IMF omo nya de bia na nka wo hiam na nkoma ba IMF praising enyo winner John Mahama not so na some praising the power was sorry and am say o say one wa born so bia Akufo-Addo da Akufo-Addo be sorry o betin sem IMF dey form council hwe Ghana say you take your destiny into our hands near kase the black man can also do it okay near emuedi no mundi nko se Burkina Faso on president no buy no what in your person or say oje sa gold near money in every foreigners ni sem it's time I say Burkina Faso almost didi omuniama ho or the what we call nationalism eba that is what we need in Ghana because our one and your friend say abrofo no sisi ya che ye ni antia ye be nkwase afo ache ye ni antia ye be nkwase afo ache ampa ama abone so ho hiame enti Kennedy ohene Agyapong odifo say ko ebri na ko je akunya ewo ohema nchen na fabra no fountain so 7 times owie pa president na ye dia nyame grad na traso to any symbolic yakopon de na traso last week yes obi o wani bia wo say ewiem asesa ati say wo awoni ani ewiem asesa from last week nyame de Kennedy etna so ewiem asesa wo awoni ani na wo ye ba wo ani no e so be wo say ni John Mahama ye ni na yakwa John Mahama o timi tra kunya no so bi trust me oh Debbie efa dumzo intran enya no ya will be a friend spiritual yama spiritually no ya wi abato we ya hoho mu ase ameke
ya wie bibia wie ni aka ne hu na mu ebeba ya wie ti campaign no munyae but also for be as more kind say omo de ba omi aba eno ansa na what they say John Mahama Ira Mahama betimi aba bedisu na Kennedy badia ontimi ma bedisu nti omo me put the send delegates na so ye nni mo mu me my delegates nyame say wo jai me soma mema abo asom me yes nyame onye nipa ye nye nyame na say nipa so na ekoto aba ni sisi no forget it nyame ka kire me say we no be there you see eno na magana for prophet no ya atofo no wo mu ntimi mu asem ne ka nyame ka say ya it doesn't matter who is there it doesn't matter the nyame timi ma obi oti abonten actually obe prime minister it doesn't make sense yes, but it happens what you say inti nyame say no be ya forget it why you yes nti enano say nansa na yene ensamtrofo ne edwadifo ma na hwehwe nkomo enenye bi so say omo susu say why na oba na obedi president ebeboa dodo na Kennedy omo ma reason so a chere say Kennedy betimi aba befa omo de nyina ne say Kennedy ba odi mpuntu beba odi mpuntu na de na chere say Kennedy ba o me say afoforo na aka nienti a menim say Kennedy me say na say number 1 or you be a self-made man okay and yen papa bi na no was can buy or a self-made man number 2 osu enyafo osu because wa kohoda wa femuda and na obeku ni ho ani masses wentimi anye because only the most vocal person wa kaseti abai we enti bibia point say he has to do it and na Kennedy oyare baby amadu obedi na age say obeye bibi na Ghana for be kai say under the leadership of Kennedy Agyapong and na Ghana epejai. That's all that he wants. Na neka say no work. That anyone on yari biem say 4 years kwa be mana obetimi ele road no be obebe bia wetimi follow. Say France say obedi 4 years na so we lay sa foundation ni gu and oba be dis no year show so obetimi aso sa. Eyemra say uwia e say change constitution no na ehye mra na the plan eto o Ghana. Na ejai sa party manifesto no eno amoaye ni enya national manifesto in our constitution no obia ba yes oba obesi 200 schools obaya akwan 6 lane we ba say eno na bema oman na akonkan to ba na yes yes untimi sisare na wa meya so why nya ye betimi US fam because your national agenda like say America obia follow the national agenda you follow personal agenda that's it ebusiafo enye izio se ye to abani ya se ye papa Ben Bruce kan o si we enkom sha itere se Kennedy last week ran e rado nyankopon de ne si so enso aka se November 4th e be kire na afi so December abato na eno so ede in 2024 no eno so a kire na afi so no January 7th 2025 ye honipa e rado nyankopon be no Kennedy na abafo ebodi dey say oko it was so adventure no say fabra na ebekin kai e dey aba me say I too much gh ye dey nyato for na ye dey aba sumo eya adoya ya papa Kennedy ohene Agyapong honorable ekoye wa monten so ye mami o man so ekoto akunya eye wheelchair e dey bro no e ma otena mu na ono so ne to free form na osaman sikara kra say onfanto ne hono ono na video yi je no home na wa be fontentan kese no so me kire social media ya ye be kan ho asem bi de kire o ene osofo bi enkom sha o de ebeto abonten ese Kennedy o hene Agyapong na edin bodon Agyapong edin bodon ono na ebedi president afimpino ene eduonu enum 2025 Ghana or my cron Ghana imo ha eti enkom se no so ye twetwe ho nkomo e na afie so entokwa bi ekoso NDC National Executives just pupa na nya asem keto e ko hwe video no e na twetwe ho nkomo kakra
Yabekwa ya papa nchen na no di sem etwa to no wode abane de dwumadi ni na asi esanse ni brekura papa NDC MPPO violence is not the way to go. Obi be smart se kwa bibi atutu asem ka tene se ono mfafa ne ma ne papa ne ma me no onyo mkoye. Oyi obi a asem ba kwa media and say you can do it no matter who you are. Ghana needs to work again. On November 4th, vote for Kennedy Agyapong if you want Ghana to work again. And yes, we are doomed. I say unto Farmer Kennedy or Agyapong, and yes, idea is soon and not a big dream. I had too much GH, me say subscribe, share, now jail comment or comment section or now. You can kind edit amount. Media me just so and then quite do for you, my crown.